बाइकोटाना पीरी मरु चिकपतिन सिंगदगी ngaktokpata natana atopa kanabasing खुदमुइना पांबी सिंगबु मरा हेना सथानबा अमसुंग फौ पांबी सिंगबु मसा हेना पोखंदुना फौथोक असुकी मतिक लहले मतम सांगना तीन ताहंदे हंजन हंजन हिदाक सजनबगी मथौ ताहंदे बायर्स के बाइकोटा लौ बलौमी सिंगदा थाजोबग लोइनना हेना साउखत हल्ले अमसुंग लौमी सिंगदा अकीब अमत लहंदे बायर काउंसिल एक्टिव असि फौथाबा सिंखकी ngakthoंगना सेमने अमसुंग हिदाक असिना नापी मकल खुदिमक मांगहन बंगमे सुमनतंगी फौहनख्रब नत्रगा लिंख्रब मतुंग नुमित निपानी दगिना 12 फौबगी मनुंगदा सिजनबिगदबने ख्वाइदगी साथीबा नापी मकल खुदिमक पुसु मांगहन बंगमे मरम असिना खुलेंग नेपिगी चादिंग हंथहले लोइनना अदोंगी सेंथोक हेनगत हल्ले लौमी सिंगी दमक्तदी बायर्स काउंसिल एक्टिवना ख्वाइदगी फरब पांबैदि Kromjer SKTV yang group nopo taram nokchere raj NONGTHOMBAM SKTV na numit khuding ki sandok chaba thoram the Manipur files ta mayam butaram nokchere hauzik paliba BJP gi lengak aduga maruena ruling gi khwaide ki chawba party moriba BJP ha butar masigi manungda BJP gi leiriba MLA singa sigi maraktam lingjen manataba natraga mod manataba gi fibam labra masida crack ama division ama khenaba labra laiba khenaba se maruina लाकद्रुब 2027 की इलेक्शन असी यंगगा मियाम की इहुल है बता मियाम न फाउनरिबा मियाम न पेनद्रिबा मयाम सिंग असी यंगुरगा लेंगांग न डिलीवर तोबं ngамदबा लेंगांग न थबक से पांगथोकप ngамदबा मयाम सिंग असी यंगुबा उरुबा एंड आल्सो पब्लिक न फावरिबा सेंटिमेंट न मयाम से तारुब उरुब मयाम सिंग न मरम ओइरगा एमएलए खरदा सुम वाखल से लाकपा नत्रगा मसिरा सुम मखाता न लैधब तारगदी मखोगी दमकत सु नत्रगा हाइरबा पॉलिटिकल पार्टी असी के दमकत सु अफबु ओइरद्रा हैबगी चिंगनब लाकपन मरम ओइरगा मखोइसि मसिदगी एनी टाइम तोलप या हैबगी अहम फावबसि फोंदोरि मरुइ नंगरांगसि खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एल सुसिंद्रो की माइकेदगी फोंदोखिबा यामना स्ट्रांग ओइबो वाफम अमा हैब तारे महाक बीजेपी की लेंगाक पाइरिबा बीजेपी की पार्टी की एमएलए ओइनदि अदमक लेरि अदुबु लेंगाक सिना सिस्टम सिना तरखतब थक मयाम सिंग अदु तरखतब तारगदी मखोइसि अदुम तोलप याय तमंगम बनति हैबि अहमसि फोंदोखि अदुग मरुइना पीआर की ममांग लेरंबा कोई बीजेपी पालंबा लेंगा है तार मधुगी मतमदर महाक मसामक मिनिस्टर रमनी मधुदा बीजेपी ये ग्राफ से थोदोन हंधरम दे मधु मतुंगदा प्रेसिडेंट रूल की मतम लेरे मधुदसु बीजेपी ग्राफ से याम कना हंधरम दे अदुबु हुजिक अनौबा हाइगद्रा अनौबा लुचिंगबा अमगी मखादा बीजेपी के लेंगा से लाकांददी ग्राफ से खरा हंथरे मसी मियामनसु उरे मखोइसु उदब नति हाबि वखमसि फंगदुइ अदन मसी लेंगा के माइकेट के सु हेक्ट तोंगेगसु तौबो या ngамदबा तौबो हेक्ट यादबसु लेरमबदि या हेबगी खितंग कंसीडरेट ओइबे लेंगा के दमकता कंसीडर ओइबे वखमदि दुम फंगदुइ मदु यंगसनबा दरकार ओइगनि हारगा अदुबु मियामगी इहुल खंगना लेंगा सिना थबक तोरकपदुदि महांग मसामसु पामी अदुगा लेंगा सिनासु दुम इहुल खंगना तौबदुदि पामंगनि अदुबु मदु तरकता कांदनि मसाइगी प्रॉब्लम लाकतुर से मधु तरक्तर कांदनी एंटी और कतुर से हैबी वाफम फंगदुइ हेतरे अदुना फंगदुरिबा वाफम से एसी होजे को होंगलक लेबा पॉलिटिकल सिनेरियो अनि यंगदुरिबा इलेक्शन का मरी लेना लौदया दब खोंफम सिंग लौनरपगी फिबम ओनि यंगदुरिबा दुका तसेंगना लेंगांगना डिलीवर तौबं ngамदबदगी सुम मखलगी वाखलो से फाउनरिबा हैबी वांगसिंग दुनी अदुगा तसेंगना मग नत्रगा बीजेपी की पार्टी मनुंग असिदा क्रैक लेरि हानि येंगबा यारबरा नत्रगा मसी चुमनगी एबरेशन अमखक ngaki oiba wapum aduga miyam ge sentiment do phongdrok hena thamgador be habi matang sida khana neno dom tanga se SKTV के स्टूडियो लिंक सिंदर लेबिर बसे अहमता दा सोशल साइंटिस्ट उजा डॉक्टर धनबीर लाइश्रम ने उजा धनबीर बता नोकचरी लोनना UNI की ब्यूरो चीफ उजा एन सत्यजीत ने उजा सत्यजीत बसु तराम नोकचरी अमदी पॉलिटिकल एनालिस्ट उजा डॉक्टर सरचंद्र ने उजा सरचंद्र बसु तराम नोकचरी अहन बसे उजा सरचंद्र के दम होदोकचरी उजा सरचंद्र कमायना थंबीबी याय मसी मिखल नक्सल पगल लोनना कोगी लेरिबा एग्जिस्टिंग एमएलए सिंग असिन मखोगी सोइबा पॉलिटिकल पोजिशनिंग अमा यंगनरपनेन यंगदोरिबरा नत्रगा तसेंग नमक चाही अहुम हेरलब मणिपुर की क्राइसिस असिदा पॉलिटिकल पार्टी सिना डिलीवर तौबा ngमक्तबा
प्राइमरीली हंदक की अनौबा लीडरशिप असि की मखादा हेना तौबा ngamakte हाइबदगी पियम लाकपदगी सुम वापम सिंग थमनरपनी अदुना पार्टी मनंग क्रैक कुंबा अमा लाकपा हौरे हैनि येंगबी आबर कमाय थंबी हजिकी मणिपुर की राजनीति की फिल्म जिदा कोइना एक्सपीरियंस खैतंग कोइना नेलबा याय अखोई सही मतंग दा कोइना ngang ओइगेदगी खर थेंगना जलपदा पार्टी पॉलिटिक्स है यामना डिसिप्लिन यावगदबा अदुगा मसिदा मगोई मसासिबु मियामना फिदम निंगाय ओइबा अदुगुम्बा वाखलोन आदि सामने नीति गासी याम खनेबको अदु यामना चंबोना मयामना गांधी नीति अदि गांधी की गायना तौवा अले खरा हई सिंगला कोई नेहरू गुम्बा प्रमाण का तौनबको खरा हई सिंग खोटपा दौबा अदुगा मियामगी लुसिंगबा म ओइबगी वाखनसे लेबा अदगी लाइक हिबा हितबका को थुदुलु खलम दे मतमदा ओजा है ओजा से एलपी ओजा गुम बाबू याम व्यवहार तौबको इलेक्शन का लेपसी ओजा मयामना इलेक्शन का कारक ओजा ओजा कौरी तसेंग हरदा ओजा सी मयाम याम थाजनैबको अदुगा असुमबसु खर चली अदुगा थबक इंगांग तौरमदगी मागोंदा करप्शन की मम्मी जी ओजा सिन कया तादबको मियोइबसी मचिन मनाव मचा मसु दौना अदुम लोइनबगी नुसीबन मीनसु थाजब अदुम मीदा मयाम अमा लेरमबनिना होरेन राजनीति तौब तमदा मागी प्रिंसिपल इडियोलॉजी दा पार्टी की मागी इंटरेस्ट तौजरपा अदुगुम्बा मीना अयाम ओइरपद मतमदु हो खितंग कोई मम्मी सामी खर खंगजा हुइको अखोइना खर ज्ञान ताजरक मतमदा मोइ मतुंग इलहौबदा मखोइगी वाखलो अदुगा मखोइसु मनुंगदा नुसिनद्रब हौदा होरेन पुंजिना थबक तौब मतमदा मोइगी वाखलोन मा चप मानबा अदुगा मखोइना ngangnaba वासे मोइ ममांगदा करिनो इसे कोइना फमदना मनाकदा फमजिनदना तौबदा मोइना चलु हाइदा मोइना वारी सा मतमदा मियेंगदा कैदा तौरगा मोइ यारेना होलगिले कैनो मोइ यारे से खंगदा भबो लेबको हारिसी अदु माना याम हई सिंबा मयाम सी होजिकति मदु मान उदे सेंगा आइनो उजदबे वाले होजिकति लंफु हाफुदा तौरगा फम फमदा हत ओपनली फमजि कादा यादरे गाइना तौबा अखोई सरकार थुगाइबदा अयुक्तगी मुंदांग बबो कोचेनदा चेनला कैनो खंगदा सरकार थुगाइबसु सेम खोप कैदो लोइना अखोई कोचेन चेन तौजरक मतमदुदा मदुदा तौगिबा लालोंगदो मदुसु चिंथोक चिंचिन तौनरि मिको लालोंगसे अदुबो प्रिंसिपल अमदिंगा एबा अदा अमगा का सोइदा तौबसे याम थीना इफिजी मेगा थाबसे एमएलए मा चोंथोकदे दुमागी तौबा गवर्नमेंट का काइबा मतलब पाबुंग कोइलिंग ओइ मतमगी करिगी अगाइगी कलोनिको अदुदा यामना तो हजितदी चोंथोक चोंजिंगा चिसु पूरा सरगा काबदोंगा खंगना एबको ना आई मसी पॉलिटिक्स लेदा हजिक लेरिबा कॉन्टेक्स्ट मणिपुरी पॉलिटिक्स याक्ति पॉलिटिक्स कौदे बसिदिको सिसि लंफु आफु को फाइटिंग गुम्बा करिगुम्बा थौरी चिंगनबदोंना पोंगै लेनबा माली तसेन मसी पॉलिटिक्स की प्रिंसिपल इडियोलॉजी दा गांगनबगी फोन तादमिना गांगी बाई कोसु स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स दा गांग मंगमरोयबा मरमदि मकोइ लेनेदोरिमिना अदुना ngasi ngasi ba khabar da phong li ba ko li ba tawri myam je ai mi oina panjaroi ko makoi standard se kamai taw loi se yeng matam da makoi gi wafam ji da politically nei na bai ba se ai gi oina di masi miyam na ta ba da hoi no po khop nung se oi ba ya du masi bu politics oina nei na bai muhutta tawling ba taw sa du ta seng na marin yam yaw da ai khoi di si party ma sem ngam mi na to yaw roi ko loi ha to magi darkar le ba do hek phang ba tam amu chu लिंजे आनंदनी है के तो बोले बको अदगी नत्रगना मसिनी करोनी तिन्नी कांगनी ने तुम तो अदुना मकोई की खुदोंग चावल लेर कानला सनाने है बा खुदोंग चावल लेर कानला मसि टेक्तुम ने है बा अदु वी मोंग से होजिकी खबर वावा लाउरी ब मी सिंग से मसि दा अदु माने कोई लौजै मकोई ल थौना फरगदी मतम म दा एमपीपी ना मणिपुर पीपल्स पार्टी ना कांग्रेस की थोड़ा कांदा एमपीपी सेम मतलब थोड़ी बड़ी लीडरशिप भी मगुन येंगमियो मदन याव के से कोई कांग्रेस की क्वाइटली मतलब पाबुंग कोइरेंग कोई करी होगा खरे यानदब कामुनी को अदा यानदब मथक्ता मतम दुगी पीपल्स ना कांग्रेस बु थीने यानदब मदुगी तबत मदुगी एडवांटेज लौरगा कांग्रेस की पूरा कोई क्रीमी लेयर लेबा खातनी अखंग है मोइदो पुलप थोरे एरकंदा सोबना कंदा काबु म लेहोरगा मदुना मणिपुर पीपल्स पार्टी सेम मतमदा लोकल सेंटिमेंट दा लाग मतम पीपल्स ने याम थाजगी बदुगा मखोइना कांग्रेस ता मोलंबा फत्तबा कयाम यावदम नते अदुबो कांग्रेस तकी थोगा मोरे लाग मतम मोजे तुलसी मना ता ओलेबको आलिम न मतम दा अखोगी 1972 की स्टेट फंगा मतुंगा इलेक्शन थेंगना मतम दा आलिम न चीफ मिनिस्टर ओबदा आलिम ने मुस्लिम नि मैते नि गाल देबा आलिम न चीफ मिनिस्टर ओरपदा कैथे नुपीसना कबोक साइबदा अंगो फंगना नुगाइ खरबा मोंग लेबा अदुमाइन तौना
अदुगी खुदोंग चाबगी पॉलिटिकली मागी जम तोरप याबगी थौना दसु हजिकी कांगुस यावदबा अदुना मदुगी थौना यावदना पंगा ngang बसे आइदि थौना दु यावलदि एप्रिशिएट तौसेबा बीजेपी बु हजिक तसेंगना हालदा मपान थोकना बीजेपी बु फै एना हाइबसे माई पार्टी मनुंगी मागी एरिया दुदा हाइबा नतना सोरोक थोक छोरो कोंदोंग वामदा हाइबा गममते यावदेबा अदुबु मोइना खलेबा भोटे कोइ सोइन फंगली अखोइ मनुंगदा सोइदना बीजेपी की लेकिन मी सिंह एमएलए सिंह से मतलब मैक्सिमम लेवल दा लाकली सी मोइ खलेबा यस ऑफ कोर्स लाको याय आई सु खली मतलब मदा हजिक सु खली बीजेपी की हजिक लेदी बस लेदा मी तला मंगा कुन गुम से काबा गम मोइना अदि मोइ सो खोम याम जे तोर सरकार से मैं आबे रुम लई बे याबा मदुगी खुदोंग चाबा से हजिक लेदी बा मणिपुर की राजनीति दा पैसा पाम खोटपा अदि सेंट्रल गवर्नमेंट हजिक तोरिसी फ्री हैंड ओइनिंग बा तोर सन पैसा से मकन थाने अदि आई कोइ सिदि याम साथी दिसे करप्शन तोगदुल खोतन तोगिबा से कंगला मक्तदा अखोगी लाइट एंड साउंड की लुपा करोड़ क्यानो सब याम निको मसी टूरिज्म की पैसा लाकदु खरा हौरम तोगिदो कलाम तन से केस तोदेबा को अदु सिगुम बगासी जु तोबदमदा मांगलिबा खोलिगा से अखोइदि अदुम सही तोरका लोइना तोइ अदुना अखोइदा हौगिबगी करप्शन की करी मैं आवा चल लोइना में तोखिबा अनोब सरकार अमा लाकु मतमदा सरकार दुगी खुदोंग चाबदु फंगदी ngasi chief minister anuba pairi basira togu tamda mayam ji adum meta mi je dum pulle pulli chi maram di kenoi da lai ba du gumba lai du da koina toga makhong da purak pado abai tongna hojigi le ni mla mantri chi gi nakan la ka tang tongla di makhong da kano khali pang idana adu pambagi mi mayam omjil leba adu gumba lai du ni phaba amot pa santhi gumba kali gumba da haying khongyam bina tonguradi makhong phattaba oile iko aduna makoy ga tinaba matamda phattaba miga tinaradi raniti su pharoi maramdi haying khongyam bina santhi gumba kari gumba amona kai da tonguraga thorapada afabadi pura aroidra phatta purai admai tongna manipur ki politics ta raniti phattaba mi singa tinaba moi career mo ga matungda leiba followers sing su pharoi ba ko aduna hojiki manipur ki politics ni politics yaulu matamda dirty games de yaure na mina थादे अदुगा बोती मोय मनुंगा दुम कागिनी अदुना हजिक सेंगनाला मिंगोय पंजगे श्री सुशिंद्रो अले श्री सेटाबर्टा अलेगी श्री कोई कनोगी केबा कुजकिशोर मी ओइनदि नुसिबगा तनी अदुगा बोछु मोय फजना फंगे अदु हजिक मखोयना ngamdra कलिगुंबा पेंद्रे हालगदि हजिक मक थोरअगा पार्टी म सेम नत्रग एनपीपी से एनपीपी के कोनो संगमाना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइनी हालिसे हजिक इलेक्शन की ममांग नदी अलायंस प्री पोल अलायंस तौरोय अदुबो हयें कारकानदी एनडीए ओइदोरिनेबा अदुना मोइसिंगसिना करिगुम हयिसिंगला एनडीए की ग्रुप ओइबा याबा एनपीपी गुमदा यावसिनदना मु जुक्तिगा थाइगा ड्राइवरसु हजि याम डाउटफुल ओय अजि मीडिया सर्कल सु बसि कन्न नैना इयाबा फाइतम जगे ओके अदुबो हजिक मयामना येंगतुरिसी मणिपुर की क्राइसिस मसीदा डेलिवर तौबा ngamdaba political party aduga political party dugi legislator sing duni aduna hariba legislator sing MLA sing aduna political party ama cho hongdoga athoba political party madal leherga natraga anoba political party ama sema kanda maduda miyam na thajaga doribra maduna amu power da halakpa ngudru hebo duni adu live of di hariba hujig rule toriba political parties ki manungda amana amada thajan artabagi manartabagi कंडीशन दो लाकपा होरपरा लाइबसी मिखल नक्सलकपना मरम वर्ग तौरिबरा नत्रगना मतम सांगना डेलिवर तसेंगना तौबा ngamक्तबदगी मसे लाकपा वाफम ला नत्रग मियामना हाइनरी वाफम मयाम सिंग सितारोबदगी एखोई फिबम सिस्टम दबि याद्रे हैना लाइब वाफम ला हाइबनी अदबो गना से एमएलए अम खतना नतना अतोपा कोई एमएलए हैबतारे कोई पासो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की एमएलए नसु वाफम खरदी थमगे दु मा की वाफम से याम कना पॉलिटिकल पार्टी मा की पार्टी से यानिंगदबगी ममीदी तादी अदुबो पावर पायरगा खुनाइगी याइफा थौरांगी थबक तौबा ngamda targadi पायरी पावर दु अरेमबनी हाइबो वाफम दि थमके अदुबो हाइरिबो वाफम सिगी कॉन्टेक्ट सि सेल पाइबा लाइलेसु हाइबा सेल पाइबा मीना कथोकपा अमगा लोइरना कोई थबक तौबा ngamda targadi खुनाइगी दमता कथोकपा ngamda targadi मदु अरेमबनी अरमाय तौना पावर पायरगा पावर दु निंगथिना सेनबा ngamda targadi मसु अरेमबनी एन हाइबनी लेंगाक थोइदोंना पेंदबा फोंदोखिबदि लेइते अदुगा अमरमदा कोगी स्पीकर थोकजम सेटबतगी टीएच सेटबतगी माइकेदगी सुगना फोंदोखिबो प्रोग्राम अमदा फोंदोखि वाफम लई माकी माइकेदि फोंदोखिबसे खोइ मणिपुर से हुजिक फिमम अरुबा अमदा लेरे मरमदना कोइसी गाड़ी अनबो बोलैबा ngamdre केनोदा गाड़ी से
स्टार्ट है ngang baga thawdri ngai de thawbuga dum chakada mafum du yawre awang chalaga sengmai dum loire kangbu phawbu yobung amdre makha da chalaga na kaching lam khai de loire habagi wafam ni maram don gari han maga se kanam ta leina dre setre habagi wafam phongdu ya tra hariba lairiba pmc state lenga amte manipur lenga na masi athubuda masigi solution mo praktar gadi yam nungaini habagi wafam oina phongdu ki lenga ta pen da bagi oiba atu gon lo ton amadi yaude whereas kurai assembly ki mla ki makai de ki masi tolok pi anti or pi habagi kitang mahaki lengak se the council of minister the pen da bagi party da depend da mati utti have tare tu lengak tu the council of minister the focus se to bugi mami tha tare aduna ai jasat jete lak jasat ji kumai bi ma ki target se na ta yanadri basi council of minister ki thabak thorom sing se ta pen dare masi pen ta target dia to mayam du council of minister yaw do mayam council of minister yaw do mayam babu hoji kem ta khangdri habi wafam su phongdu he tare makoin hara kan da khangdu ne du hara tam kem khangdri habi wafam jing ba aduna council of minister ki thabak sing se pen rak tar gadi masi anti or pu yai masi ki to lok pu yai hai na party the yam kana target tau the only council minister the target tau ni yang der kwai thambi hojiki se yam tam na telap hai matam da hojiki si pidai bo statement sing se ahum se amta manadi yes amana speaker amana hana minister waramba yam chawra haji hana ki sri biren singh government thab yam torba nu pa ma ahum subasina hana su waramde hojik su oide ahum se ke ton se hape jeng seba speaker gi sida mayam important spirit sina kari gi no haina raja khoni yematam da speaker ha ji a politics yaudi ma politics ade tongana sidam da yauraga party maming pandana khotana haibagi adum statement am da pidi yam da measure tor ngang panina man haibase every word che volume yawe aduna mai se chere ikpa khangde amma khangde man haifam thokpani tahum thokpani aduga haibase da kaimta asubisu leite hari karigum hakanda mi je chapang amdre lebak se wari haibasini every politician amna leader amna ngam bata kasu kaide political bjp haina chapande congress haina pande kaim da pandabni na adudi kasu kaide adudi normal problem kasu kaide habisima thabjage karigum ba krang henjan ba khochan ba torom tadi kitang speaker gi kano to ma'am haina rakata adu fajana measure torga ngangai kasu kaide habisima thamjage ba hojiki sigi matang sida ai habetang amga thamjaram do sina parliamentary form of democracy se India se da ngasai du question du lakse dingai da ko phajina sina die se lakse ge India Manipur da su India da su karigin hoy matam da khoi gi legislature executive judiciary media and high court ihana ne khoi se India da legislature se an high ba kaigino da legislature na power piraga council of ministers simne council of ministers se kanada responsible oi hai tadi legislature responsible oi India Manipur gi oina India gi oina adugo akhoi Manipur gi oina kwai lai bak thibasina responsible oi haibase moina pau tam pham ma change ba sai lai je pau tam da badagine ba council of minister na pau tam do se kanata no people da muna taw se senior da masti emile bu pedaktre ma kai no pau tam pham chakara oi do no MLA gi legislative assembly sida ne ba aduna chahi mong da ahum la phamu ne am toina hajana jan hari sigi madu yam thina meaning lai ba aduga chahi ahum da ahum la phamu ha ka se da rule amusu lai ko amaga tha to le na ba ya de ba masi kari gi no hai matam da suppose ahum la phamu na January dong pham February dong pham March da pham loi sang tu mini thokradi adu sia de aduna amaga di am gap le ganu differential le ganu praja gi chang na khanu hai ba se akhoi parliamentary form of democracy the legislature yam to function torok ta base masidagi prajar mayam na pelak ta base MLA mayam su pelak ta bagi kholaw ma yawi have sin sagi assembly thamjage ba mathang da akhoi gi sri kaino gi khurai gi MLA gi tham honorable MLA tham kan se da ma han yam chauna responsibility lorom mi am ne ba sum yam chauna responsibility lor kan da hanak ti kaimta leitre ba kaino ka council minister su yaudre han akhoi gi covid ki matang na chatna khota yam kan active or mani sing chaw da sama kano thori ne ningsang birabra ising hodana khot tawba aduna responsibility dhang lok thokhi ba matam da aduga expansion gi stage da khuni yeng base minister ama leita di cabinet am leita di trying to ye yam dra bane ba masi full project le hand base masi gi sina akhoi gi BJP da solakani ha bi thamjage ba masi pot ani shui ba khoi sum pau ta ba da aham badana kaino ha kan da karigum ba expand toraba expand tok tari akhoi phangau da yam bedana phangau da map sida pien da bai kholaw ma to ne speed thola kadra ari karigum piraga na akhoi gi kai kari kawe kana bayam lakani ha ba sine ba akhoi no ji hari sina kana bayam lakani ha ba agreement to chache ba karigin ha kan chief minister na department kunu pairo amana pairo hojik si
fully functional department da phajana work tawdre kai no ta akhoi gi akhoi na ngasi gi onka haining bisi kai haining ge da akhoi no khanna ba akhoi gi chief minister khangdi amna khangdi moina every file thagalai myam se man loi soi tawdoi ne aduni akhoi no khanna ba da hai do prime minister ma khangdi chief minister khangdi pung ahum dagi mari dagi hena tumba phangdi hari se file do man mark tawdoi ne pa da sub mark tawdoi ne ba aduni developmental activities ki myam lekta ba sina pn da ba malai aduni manipur gi khanba tarabadi bjp ne expand to thoga phajina work to hamna phani he thamjage ba mathang da akhoi na mu yang kan da party politics ki downfall mu ui ba party politics sai akhoi hoji akhoi tamona thambi khib doina thaina di suppose hoji us te yeng se ba two party system ni ko conservative ka republican ka se democrat ka sorry ase som ni na som na phangde na som na chongba nong da taram moe ba Europe ta su le bi apse Italy gumba German gumba dal multi party system gi hongdong ji khrat tai ko England da su conservative to labor one khre adu one khre nong da taram moe ba man pai di power man pai political party do even mas prime minister object to ekhalo ne adu dum nei ne hung we ba kai no kan magi ideology ma man chali ba thaja ba do madu thamya whereas India da di ideology se le rak ta ba male thaina di left ne ye congress ne ye kai no se respect owner me phajna unar me ba phajna hung naram de ba manipur gi ka India gi da hoji akhoi hoji uri se masi reflect tor ise moina ngam de reflect tor ko se pot ani hum uye ba yana amna kari ugi ha kan da electoral politics to uye ba haibadi aina kari umba mathang da ka ba da ai ideology na thaja ba ta ba BJP le padi BJP je hatak si deri de agitation ga to bane adigi prime minister against them ngang mane khotpen to de masi mathang da bot che khara wa du jala manipur crisis se queen le pani na phangwe jo jala bot che mi se phana phara su BJP nu sida thadu ja adu honga gi kan ba aduna mi gi decision che electoral politics ki mami ma tai ba ngang sing da matuna kamai to ka da gi ha be se aduna ne india ra ten su lu ga thamai se haidi mi se chong thok sin tok ka india jam phara ta ra ba aduna mi se akhoi na jo pa mi se akhoi gi leader sing se magi ideological base amam lai biba pa me akhoi na anga nga mun ta nghala ga siam haiba ta nghala ga political party mi chong ha be na ta ba adu mama pa mi ha be thamjage ba adagi next step ta akhoi na yang kan se da privilege of the house house ki akhoi gi privilege akhoi praja na respect to hamba se masi restore to honi nga sagi first point amul haning se masi akhoi da pam si kai pam ge kan da MLA sing mayam adagi MLA suppose council of minister da suppose handa ki kano ani khan ba do spokesperson khan ba da mayam mari to idar ya ya dena kari gi noi matam da government ki spokesperson has the cabinet minister we doing ne cabinet minister am nat ba duna kamai na khang do no adi in a sort of state for yaw ya di ba cabinet ki mifam do yaw da ba duna government ki for kamai na man hai do no adu spokesperson ai se adu spokesperson ma khana num lai ko appointment suppose ministry of external affairs ki spokesperson je government ki policy do official wena government ki na tab official wena ministry of external secretary na wanga ina adu kano atopa lamda adu na abu do tab government ki oita di minister na oine ye ba adu na ne akhoi na hojik la pa kan se da masri urei se akhoi ki MLA na daga minister sing se mo da pin da ba ma ure ba khoina haidi ka do administration se yaw ta ba mi amani na sum ran to ba man ba ma aduna khare expansion to ga manipur ga message da mo ure sina ne mo sing se mathang da kamani work to do no have su ure ba 2027 da election to do se kangu ne ye thok ne jo haini ye thok ka su ya ye tho su ya ga go me ma ko ni ko emergency declare to ta re emergency declare to ga ye thok pa ya ba thaina kashmir da to ki ba punjab da to ki dubai na emergency le thok ta na ka ma to ba tar ba mo ne par ise mi sing se mathang da ai future kari no ai kadai ka gadra haibigi keno ma question ma mam loi lae ba aduna BJP na khwaidagi phabadi magi BJP se khwaidagi hainar madana BJP da revolt leiti se haini ba BJP da kabai to ke suppose revolt to mi se chief minister soi wa hende ma BJP da adagi revolt to mi se adagi kari mo openly kano to raba mo opportunity su pp te haidi open to da magi haidi matu ma na su mato tamakta na ba na mai culture am dai ba adun open revolt ha be se mo da leite nga han de ta masi open revolt ne ba to ri se open revolt to ri se ta ko di ki dre ha be ne ba kari mo manung da di sanang opening ang adi adu su in the BJP da kai num di leire haidi nushi setana una leng di ha be duni masi se leire se mamita ise masi akhoi ne ukan da ne manipur gi oina phate sina khoi ha du sina okay manipur gi oina phate se kai na kan da politician mayam si bo mathana stable orak tre ba politician mayam na khoi guide to duni lead to duni ba politician mayam se ma si bo insecure ora di mana akhoi se command lead to duni ba
केंद्र में कॉन्स्टिट्यूशन माने लीड तौरीनी माने रिप्रेजेंट तौरीनेब माने रिप्रेजेंट तौर मासे करी तौदोइनो से कंफ्यूज चलेब अदुइ तादि माने प्रजादो कमाने लीड तौदोइनेब अदुने ओखे तामोन ngasi mayam खनरिसे लीड तौदोरिबा मैम से कंफ्यूजन ideology पंगो होंगदबा अदुम अमा पामई मदुना तदि मणिपुर से chaos after chaos leadership की crisis leadership become अमा अहोब अमु उरकनी अखोइन होजि पामसे leader होजि ओइबिबा मैम से leader ओइबियु अदुगा कनु opportunist मानहन बिगनोबा ngangai besida tawbasida ani leyeba leader nga pa ma opportunist nga pa ma opportunist nga ma malhan biganu leader nga ma malhan biu ne okay speak like a leader hata be like a leader amgi mongda du bu lai ba phum sum makal gi sentiments sum makal gi wapum thamai sigi tongan ba maram aduga phajaba democracy gi phajaba wapum am thambiri du sigi wap stage phau lai sigi one of the biggest reasons in a cabinet expand to the Baku cabinet size Tarani Thoi Libya state Sida Nasipo the Manga that size reduced or Liba was July Tazi almost Lugadore Rutato Akoi February Pausidane cannot talk to see it February get Aroi Chayol Aduga Marski Aho Chayol size the Mikal Pantopani Adu Handak Yekalakani Havagi Wapus Tamiaduga Panto Pura Yetokarni Havagizum lay at Edu was your purpose the cabinet expand to the Basina Yekalakpa Natraga Punya Yetokiba Natraga Sumba Kara Labis in a Maramuraga Ozik Mayamsi the pen of the cabinet expand of the Maramuraga. I don't know deliberate of Amatabi Maram cabinet expand of the Amasudum isn't or Mdudi Malater. Then we come well live sentiments. Sida Razi and we have a mayoris Sagi Akoigi Manipurgi politics Sangasum Nainarakan the Queen Urumase. Ngalingida Sarkarzi Tugairga Ano Sarkar Sembagi Chong Tok Chong Jingi Lanzi Manipur na first India. President was Tarom regulation. That is because of Delhi Day Pipe Sarkado. Adui and Galem do Tugairga Sarkano with the Semse. Satane. Sigi Miengzina Delhi Yenga Lengakpa Port the Mahanela Ameba. The Anish with them Laisina Kamaito Geda Akoigi policy program Duda Misi Faragadi Akoigi teamwork when a Tavok Tombagi Hainabima Lirame Adu Katang Sang La Magadi Yam Pabalinga Pamu Egedovania Manipuri say Adagidi Ohms were Takta Pasina Belu Leden based politics Sena Aine Kanari me to pay have Kana Dragana Midu Saber say opposition size Sigi Potsi Hojiki context that the senior say political participation in Manipur context in Akanda Kana no politics they am Kantawai say and Kanda workers who Kana Panguduna Yam Tina politics organ labor Kana Pang the Vagina indifference to ever Adamaina Lengakwagi Maraktaju Emilegi Maraktaju Kana Pang Bakanguzing Duna Yam doing a press conference because the Manaka Pamdana Tawangang Sapadazi Queen in the Natoba Yam Naksinaba Sia Yam Toba Gipodam Uneba Aduga Belu Fang the Bakambudu Moiduna Mu Satina Laptole never Sigi Belu Leden based politics Sida Belu Pangma Pang the Bajda never Craig Lakado is within the party go. See that is natural in politics to go. Okay. Aduna a single leaders in equality is it. Loi manane yenga apabali the same token the same loud because of values distributed evenly never. Manane yen by never p by never kanaba Tong Savoy gara lambi semboy gara tikao gara mamoy gara mananaga p was a kanadeva. Ado I group of Kadoga the people they na p was never am sorry say Maduneva Timber Manipuri politics the lice. Aduna Hojin now the question is like the Aquinasum Uzava the cabinet expansion the taude cabinet ki walked over unofficially Mogi MLA later Brasina. Now the question is say department Karaze Masida Adam unofficially Tabak to Wahorova MLA Ato Topana Adugidu Pangogdabagi Sauna Rabra. Now the question is Adunatana low grabber critical days war matam Miam Zina Machin Toning Bamatamda BJP Yawa party nate guys higher matang amlay greba that is without number kanam high gide haibra kana high ge kanam high damne right hozilai yom am amta high gide hozi high re karigino aduda laise aduneba unofficially oibada departments in jigi thawak pai na ba mantri dona edi cabinet expansion to bodona thabak to ba hoba mi leirabra maduda yahu dabajing du warograbra sineba
अदुगी पोतु मानबगी पोत लइए अदगी मथंगदा मु अखोइना येंगबा यारेसिना ngसाइगी अखोइगिदा लीडरशिप क्राइसिस याम चांग लेगरेको पार्टी मनुंगदा विथिन द पार्टी द लीडरशिप क्राइसिस लेबा हादि राज पार्टी दु फ्रैक्चर ओरने दुम विथिन द पार्टी कॉन्फ्लिक्ट से दुम लेनेबा कॉन्फ्लिक्ट मचा मचा में आमदो लोय यसन लेरेगा प्रोग्रेस सु क्या लेरोय दैट मींस any organization that if there is no cooperation the coordination later ba swaya roi politics adi amuk hena darkar hoy aduga lenga government ki lenga pasidana amuk hena ju maru hoy ba cooperation coordination je kai da lega kadoi no phasana satoi no da equality maintain tawraba aduga reporting jida phaja phajana pau pinaraga मागी मागी दरकार लेबजे इवेंटली ये लबा अदुगा मोय मसेनगी ngसागी पार्टी डिसिप्लिन दुना योमुगा लेर कांदनेबा मेकमुक लाउदन चलिसे मदु जो खोगी दा उगिद्रबा अदगी अतोपा मना लाइसे हौजिक सिदा लेरिबा एमएलए सिंगसिदा विथिन द बीजेपी की एमएलए सिंगसिदा मागी चीफ मिनिस्टर तानगी दु यामिदना को श्री बिरेंग मतमदजु सैता अखोय सैता बटजु गायरे राधेश्याम जु गायरे गोविंदा जु गायरे बिसोजी मतमदन जितुमि लेज अतैदि मेनन याम लांगेबको अरे सिगी लैगी मैमसे हाइबा चीफ मिनिस्टर वइनी मैम जे राज मतोमद नतेबा मोगी एमएलए मंगा लोय लै गातनेबा माइजु फॉलोअर्स लोय लै गातनेबा अदा फंगौदबा कांगु सिंगदुना मागी एमएलए ग्रुप सिंगदुगा वारोबा खोटपगी असोयंगाम थिनिंगबगी पोट की ngang na sangnaba jima masana common oreneba aduna within the party da sigumbagi posi matar neba adagi di mu leader oriba sina mu thaini gi edi mungnar pa myam dugi waro bisi su leidui neba ma masana liberal oige na khalesu masagi ma gi group tu na mu es yengba ya ponte haiba gi podama challenge ma dum le neba friction na ma dum le neba within the party ko adugi mami du neba tholaise होजी खेमसान की समिन लेबिरिब सीएमजी की समिन मिदा हूं चो माउ फव लेते हर कने कई नोदा होजी खुलाई लोखली जी चिंग द कना लोखंग मंगे होइदे खुलाई चिंग द ने लोखले चिंग त मनि दे लोरी खुलाई जी मागी तेन ग मतम जी मसिंग थिंग यामी गायनो को दैट मींस मागी पॉलिसी जी दा दिसाम जी लोई तौग्रदी शांति लाकनी हैबा प्रजा जिंग उनरि ngei प्रजा गा वारी साना दि लाकनी गा हैबा सिगी गाय हायर कनेबा अ मोइना उ फैयार कनेबा adu kari da hainari no ama hainari no da that is not based on analysis of the policy and the program ma sagi enmity leigiba adagi di karaini revenge tendency leigiba adu manung da cooperation coordination pi da ba adu gi pot myam du ne ba aduna leader sing sina leader tasengna leader moina khar sangna phajana work tawninga di tawgado bo already aina khanjaba da ko within the party magi with the party principle dugi mathakta ideology gi mathakta aduji yaudoi ni ko corneral yaudoi ni ko aduda leiriba myam ji pula konjan ba mchange ba ade mana konjandre khalaje ba agoi je yam sang na warong na ba lakpagi conflict ama friction ama manungda party manungda lakpagi posim di it's very clear yam sang na ugra poni toan paina dana sakhiba delhi da तौनगी बखोटगी बखोई म्याम उदन लेखना अदु सांग्रब सही से लाइनेबा अदगी दि हानगी चीफ मिनिस्टर वरम बजु कसी नुवायरमोय आइदि चीफ मिनिस्टर वरम बदि तोगा अमन वइगी बगाइसि माजु नुवायरमोयना मागिजु दम लालोंग अमा दम लाइरमगनि अखोइना खांगमंगम बनते माजु दम यामना सिंग मिने पॉलिटिक्स ता अदुना मागी स्माइना मोंग लाखपसिना हौजिक मणिपुर गी मियामना पाखना रेदि लाइरिबा ट्रेन सिदा सुम चथरदि पीआर मु लाकद्रा now the question is kainada lairiba party BJP party na sondhar agadi sigi thibam jida vote to boise delhi na kasu tawrajina highway moju study tawrungane ba ko adu edi PR lakadra haibagi singna miyam na lahaning deba miyam na yam pamjari sidi yam tien gram matam jida kaido bugi noi teamwork thabuk tawdri no noi gi adu ala do loi kokthokro forget about the nangi ai belu phangi phangde adega ai ngonda thabak sine de paisa chai sa de ge loi tok thokro mayam ji team work oina amtang toraga lairiba issue jing je khwaidagi maru oi bai issue ji chief minister na khali jina ngasi khoi da thoi ba thodok mayam ji loi chain reaction ni khwaidagi maru oi badi maru oi di khulai ji pharaga sinam da bani gain khalaga tobor magadi mateng pang na bai na for the sake of the welfare of the whole the masses of Manipur yadra ne adugum bai team work tu toraga 10 gram matam ji thama tu tang aisale dana taseng election to tar December to ni bhari ni adu gi nakra matam ji da
PR ga lakradi program ta do leba amusu sangdo ki buzu yai dana ko aduna miyam di hujik si yam wai aduna miyam gi interest ta ya maroi na team work oina haidi loina baksi hujik chief minister pambiri bapuna maksi sangna politics tawraba experience phajana leiraba ngaktani moina miyam gi yai phana ba khallaga phajana politics tawradi amaga mateng pangnaba oirgadi yam hen phaneba rasko aduga laibiri chingbina su adu adai ba thinadana phajana tasun khomjalaga phajana punabagi honnabagi wakhalama lakpa natragadi yam lui maramdi hojise indication yam phangeba nagagi organization khwaidigi chawba apex body na akhoi naga MLA kedobagi sarkar se yaw doino ab question lai se siju live nateba kari noida moi ek sathoki bada NDA pra sonda doine kuki ge tara duna haidoki bada birenturi ni na ada naga me haidokradi hojiki CM ju tu be aidana adu adi PRD lakhom thoktra adu mai to ba potu Manipur miyamna yam pamde aduna now thamjaning is team wa wena to view aduga ano ba policy program yengbiu karigumba department sing ji aina thabak paibe yai ya de haba matam yengbi ganu within this short time ko hana ju sarkar pai dana khotna lakpagi adum kanaba lowdana lakpa ngaktani aduna punna smaina team wa wena thabak to ningbado Manipur miyam di yam pamna ui na dwai thamjage okay adubu hariba Manipur miyam na pami ba Manipur miyam gi ihul dukhangna thabak tawta targadi ngasai NT orakpa madudaki kairakpa habse problem lakpa habse masana tabni habi humju phungdu ye taduna crack si not only hariba miyo kharasi khakta natana handagi already yam chawba crack ama 7 MLAs habtare akoi Manipur dagi separate administration taliba BJP manungdagi 7 MLA su leiripani aduna independent ama aruga KPA gi ama punna tarani habtare aduna hujiksi ngarang hansi akoi unofficial oiba document am social media da tholini separate administration demand party SADP haibama adubo hairiba asi su group ta leiriba keno amadi SO gi draft oiba press release ama masi viral ohel lakpa natra oirakpati gi hairiba condition se lakpani adubo masi unofficial oi habase madi clear ore adubo unofficial oi targa su hairiba unofficial document se da tawan ba loop sing dagi maru oina KP gi Kuki People's Alliance ki maike dagi sengduri have tar hairiba si achum manate sengmanate adugo makoi gi KP gi huju karag leiriba me anisi hairiba anaupa semgudu political party sida yawgadaba leite yawgani haiba targadi madu makhogi personal decision oijagani KP gi decision oiro aduga KP na separate administration tanugudam tam makhogi political party amagi tawhum thobura dum mikhal thengnarga tawgani haibi wapna chingba aduga khogi Kuki National Assembly gi KNA gi maike de su tholei hai tare makhoi maike de su hariba wapum si aran bani haibi gi wapum aduga makhogi maike de su mi thadoga separate administration pangnamge damakta koi candidate sing thadorkani habi ofna sing mayam la heta aduna yam chawba crack se dum handagi su lerak pa duga nauna mayam pun leminari ba se desu anuba crack mayam ma tholpagi ma mi se dum ta heta aduna ai ojasan da hari bo sing se un verified oiba aduga un official oiba information ngak na heta adu hari bo mayam sing asi social media de kari do mayam ma nilhal lai si hena chawba crack am not only within the political party but kogi kenosida kogi political atmosphere se da yamna tangdu leita da phim am create tok pu yabagi mami uibra kwai thami be oi politics da rajniti dol punamak se kanglu punamak ki vote si darkar lai moida multi party politics se lai di election ne besina minisama wala kala di bhai sama wala kala sarkar ma semakadol ni prajai seba to wai da opposition wena sum lera seba to se prajana su pamak da ruling da later di seba udabadong khanba hanadi opposition da lera su seba ni leba ke mai mathori duty ni kali hoi di sason pai da ya da bagi aroba subject ama longna ra eba ko aduna masi da sason ji pai ba sina maru wala ko matam ji da government ki kamai do ta jati kulam ki community punam sigi vote ji phangna wala matam da phalla aina training ba nganging ba pen da lera ka su phongdok bangam da ba se kono sama la ko matam da Manipur ki leiriba politics ki kaung ki leiriba post ma ab da pande na hana mi siba matam da di mi thadu khotu de hai he ba wale si matam ma silent we magna sigumba party ama yamna su liberal we ba hai ta le ko di party di NPP da yaw ja ba thawai di ke no da ai ko BJP da lup ga le ja ba NPP ki MLA ama khak maming pa jaroi ko andam ai ko sentence sama koma na napaga yaw bu do phusop ti ama khak yawi koma de hum mari napi na chumai do NPP ki MLA se koma do na
BJP की सेंटेंस लपक लोइना याबा सु उइबको माय पार्टी की लीडर लाकवददी असागी खोबी एकोई बी कोई रानी दो अदुगी मलाकता तक काल खोई बयाम नु पुनबदौना नुमित निनी हुमनिदी पुनजबई वानेबा मोगी थमोइदी सिरी खेमचान से मोगी थवाई ले मोजिकदिको अदुना खेमचान की ममांग नु बिरेन तोरबी हजिक सु अदुना NPP मक्से मोने दि हाइरिबा NPP मक्सिबु BJP द टिकेट लौरकदोबा मानबसु यावेबको सिसु याम चिन निगाय होयबा द मोइला खाली कांग्रेस अदि चंगदौ मानले मरमदि कांग्रेस से कांग्रेस मखोइना चंगुरसु कांग्रेस लौदौ मानदे मरमदि कनोदा मो यावरुबदा लाइना पलकदौबा मानबा कांग्रेस मनुंग सोकदौबा खरा लेयबको मधु आइदि थाजदे मोइना कांग्रेस क्रीमी लेयर कलाइदे बीरेन कांग्रेस यावगेन हाइबदा आइदि हराव हराव यावदौ मानदे बीरेन सु हाइरोय मोइदा अदुगा बोइदि सिरि इबोबिना बीरेन कनालोसे पुन्ना आइकोइना खंगदि हें खंगेबा सिरि इबोबि कनालोसे बीरेन खंगबना आइकोइदि कांग्रेस मनुंग लेबदगी बीरेन हेन खंगेबा अदु खंगलबा मसेंदि थांगलोन दु खंगलबनिना तिनबा पंया यादौ मानदे को हाथोकलगा दौ खंगलेयबको अदुना कांग्रेस रोमदगा BJP ना चंगनगा तौबा ओइररोय अदुना BJP दगिदि हजि मोइ कैंडिडेट अनोबो थोरकपसे आइदि पंगमान मानदे मरमदि हाउसफुल ओइ लेरेबा हजिसे मोइदगी करिबा चिथनानदबा खरा नुक्सिना हुमदोपा कदौबा उसा अमन खरा तेलपगुम थोरकदौ मंगाय मोइ BJP दि पाक तोयबा मोइ हजिक तौरिदि BJP तु मतमदा मखोइसे मराइबक थीरदि जेन चंगबा याबा मिसु याम लेयबा को मधुगी बोय याम लेयबा को अदुना BJP ना तो हेक लमहेनबदा नखोगी बोय अमन मयाम फाक्तोरली हाइबदा को अदुम लोंगदो इलेक्शन लेप यारोदो मी याम यावनेबा अदुना चुमना सुम पेनदबे पंगांगांग मली अदुगा तसेंना मोइलगा पार्टी में सेम ngамगदो जुद कनो सु नते गट लेते पॉलिटिकल पार्टी में सेम पक्सम सेमीदना नो आई थाजदे पॉलिटिकल पार्टी में सेम से अफम मी गसा कना सु मदु पॉलिटिकल पार्टी सेम ngमोय लेपाक ने खुतुम न सुरब मिसु पार्टी सेम दरकार लेबा माची तबसे अदुगो मिसु यावनी अदे साइनास ना सानुरान बाबुले यावदोरिने मनमदि साइनास तुना BJP की नत्रग एनी पार्टी मगी फिराल युना कोई निशा खरा चासिलगा नुंदांग फिराल नुबो बोट मतमदा साइनास तुना यारोयबा नारोल अंगाव खरन ने यस हिदा बना उम खंगदे कनोम तोरगना उइरगा युंगुन अदुगुम यावबसे मजु दरकार ओयबा अदे इमाई बेन मयाम से सुखंग खंगसु खंगदसु खुबा खुने लेबे मयाम से दरकार लेबको सिगुम मयाम अम तौमतन पॉलिटिकल पार्टी में सेमदा अफबा गादल सेमनी अकोनी क्रिमी लायर गादा तौले जे मदु पार्टी ओइरोय पार्टी एबसिदी मखन मखन मयाम से तोरकल अफबा लंबी दा चिंगिनबा अफबा लंबी दा चिंगिनबा तोरकल दा फलमदबा मी से पार्टी यारकल याम फबा मी यावेबा याम फरम मी से रांति यावमतम द हुरान बा ओइनो मसा सलमोन जे पिरप मी यावेबा मसे को अदुदी याम खंगी को अदुगा पार्टी द सुम यावबदगी दुगो चादना लेकाय द सुम लेरंबा पॉलिटिकल पार्टी माय लीडरशिप अफबन मखाल यावदे अफबन मी वरकपसे यावे अदुना आइला हाइजे मतम द हजिकि लेरिबा लांगी मयाम से निंग थुंगदबे पंगलांग लांगमली यारगदी अखोगी इबुंगोसिना चानबिनबगी दमक्ता ngसागी मंत्री मंदोन चाउथोक्तबसे अहानदि चीफ मिनिस्टर से याम पाममेबा चाउथोक्पसे हजिति पामद्रेबा मरमदि पोस्ट वैकेंसी मयाम से खुदक त फुल्लना तौदम हजिति अमगकी अनिगी तौदबा मयाम से केराली द तोरगा जोय क्या हांगी क्या तौरी क्या तौदुरी हाइबसे मागी संगन वरसु न सकन लु वरसु अदि तोरगा डिपार्टमेंट मयाम सिगी मयाम सि तौमतमदा था अहुंगी वैकेंसी लेरसु हाप तौरियबा अमा तो इसु तौतोरा मसिदा लेरिबा मी मसिन से पादौरिनिको केलादि हनकी नुपी सिंगी लुपा लाख तरा तरा की पीदौरी से तोर क्या नो दुंदी केलम द क्या यावरे सि पैसा से नुपी क्या फगे अदुगी इमुंग दुगी मी क्या लै अंदि सि भोसिना दु कारी सि अद होट पेसु लेबको ता जाले फंगजु फंगदोरी ने दो मदे दे कोइना पैसा दु फजना लौरगा मोइ पैसा नते को गवर्नमेंट पैसा नि को अदि आइला भोजे पिनिंग मफमदा आई अपाम पिगे न खलबगी गत्तु लेरबा ओके अदुदी BJP नुक्सितानी को नतना अदु थुरगा दियारो अदुना आइना हाजनि मदि पार्टी सेमंग नमै गत्लेरदे होई सेमौरो नत्र यावगे हरसु अनुभव पार्टी यावगेसु माने यावंग पार्टी यावरो सम मिगोद सम हुमगा को सम हुमगा ओइबो ओइदबा पांगा मी कोक सालना बदुगा खबर नि कलम सु मांगी को अफबा पाउ तासी हुरान चिंथी तौबा खतबा कदोबा खला चेनबा पाउ मीना पामदे अदुगा पाउ नुगाइबा हाबसे अफबा पाउ से मसी यावलिंगी अदुना राजनीति दोरदगी अफबा
पौताक से मसी फंगन जनिंगे हाइजगे ओके लिंगजन मानब अमा चंगे हैबनी लेंगाक पाइमिनरिबो मयाम सिंग असि मरत लिंगजन माना हुगदबदगी कोइ लेंगाक पाइरम बनिंग थौ सिंगी मरक्त मचा मसु सिंगी मरत लिंगजन मानदबदगी मणिपुर सिमी खाप कोनखिबनी हैबगी कोइ पुवारीदा मयक सेंग लेरबने हतरदना हुजिकसु लिंगजन मानदब तारगदे फगेरा फरवेरा लिंगजन मानना थबक तौदो तारगदी अमुकसु मेखाप कोनबगी फिल्मदा लाकनी हैबसमदी मणिपुर की मियामना खंगनर लेरबनी अदना मधु थोक्तनब सोनब फगनी हैब हम नेदबु लाइव हम दि हुजिक लेरिबा असुक लुरबा फिबम हैब तारे मसी लहानब याम चावमरब से आर्टिकल 371 सीसी मसी जमनी मसी कना तरमनो मसी कांग्रेस की मतम द पिरमबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मगी मतुइना मणिपुर से अनितोन खाइदो मनी मणिपुर थुगायब से कनानो हायत के दी हारिबा पॉलिटिकल पार्टी दुनिया है नसुर माइनो फोंदोपुइ वखम सिंगरांगी दिया वे तरदना सिकी एरिया सी मणिपुर इरांग चरांग ना बथोली बसे आर्टिकल 371 सीननी अदनो मसी हंदोके हैब तारगदी आर्टिकल 371 से एंटायर मणिपुर कोंजनबा नत्र आर्टिकल 371 से कंप्लीटली एबोलिश तो मथक तागने हैब योहन सिंग फोंदो याय तार सोय मतन से कमाई यंग बिबे जसे अखोई की आर्टिकल 371 सी की से मसी की से दा कोइना फजना खंगबा अमदि दरकार ओइब्रा हाइबसि मा हेपे थमजगेबको आर्टिकल 371 सी से दा कोइना थमदोसे एजुकेटिव बोर्ड पावर केम याउदि हेबसिम दो अंडरस्टैंड तौसे लमगी पता पीब खोप निथौना थाना दरबार तौरब खोलब चप मानना गवर्नमेंट लोन याई शेड्यूल करी करी सिदे तौब खोप याई अखोई कन्फ्यूजन मैम प्रजाद लाना चलीसे अथिंग गवर्नमेंट थिंब ब्रेक फाब मानब लेरीसे फजन अखोई पोत खंगदबदगिनेब आर्टिकल 371 से अंडर द स्टेट स्पीकर ने ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली है वही से सुकाउ काउरेसेब लेजिस्लेटिव असेंबली की पार्ट अमने मासे माने खनदुजे करिनो है कांदने बिल से पास तो बिल ददने मा खनदुजे एजुकेटिव आइन गवर्नमेंट तौदरिबा लम पता पीबा अदगी चौथोप खोतोप मसी मासे कंपोपी डिस्ट्रिक्ट पीरी से चिंगनत्रो मणिपुर गवर्नमेंट सिन लौजो उखुलदा कामजों खाइदोक्टर मणिपुर गवर्नमेंट सिन लौजो लोइनमक यायेबा मसीद अंडरस्टैंड तौदबिद मसीसे पाबद खतंग मैम से अंडरस्टैंड तौदबम यावेबा ओवररेट तौबा मसीसे का हिंजनबा अमा मंगोद यावदो पोचो अखोइन उशनबिबा अमा मसीद यावरिसे सपोज मंगोद पीरिसे मंगोद हारिसे चिंगी लमखरदा शेड्यूल 3 पी मंगोद शेड्यूल 3 सिदा सपोज लमसिगी खतंग ट्रेडिशनल खनरपगुंबा इसिंग नालागी गुंबा अदुगुंबदा अदुगा अमना मदु मोइद याम कन्न पीरबा इंफेसिसिदी अखोई स्टेट बजेट पास तौबसे मसिद चिंगी पोटफम योबिरमु हाइबनेबा अदुना एमएलए गी चिंगी एमएलए से ख्वाइ मरु ओएबा मोइना तौदुइसि हाइबा चिंगद लेरिबा बिल पास तौरको तौद्रिङाइदा मोइना खनबा यायबा अखोइ अपोच अंडरस्टैंड तौसेबा बिल पास तौद्रिङाइदाने मोइना खनदुइनेबा सपोज अखोइ पीडब्ल्यूडी हारसेबा पीडब्ल्यूडी द चिंगी बजेट क्याम पुथोक्त्रिङाइदानिको क्याम तौगे से मोइ एमएलए सिंगदुना हंगदबनेबा अदुदा लोरेबा मोइ थब मदु मतोंना काइम लैतेबा अदुगा मोइसे ओनली रिकमेंडिंग बॉडी नेबा हाइदि हाइपेटंग तानर मु हाइबनेबा अदु मासे हाइपेट मोइना तौरिसे चिंगी सिदी मतमदुरा मोइ खलमदुसि महमसे लाप खोटप लैबनिना खितंग तान बिरमु हे लकाय गेम तौकान मु चुक्रा हंबिरमु वहाई दुमनेबा मोइ एजुकेटिव पावर लैतेबा मसिगी कन्फ्यूजन से अमनि कमाइन तौगेदना मखोइना सिगी ममांगी इबोबिगी मतमदा अखोइना खरा उग्रेबा मोइना डायरेक्ट गवर्नमेंट रिकमेंड तौबा आर्टिकल कनोसिना मोइना तौबसे मसी यादेबा मोइना मिंगोन कनाम थिथिबा यादेबा सपोज सोम से आई से कनोने डिपार्टमेंट की मखा लेरेबा आइने कनादगी मखा चकनी डायरेक्टर दुना इनेबा अरु तानि मोइना हाइदुरिसे कनाम तदा मणिपुर गवर्नमेंट की मी तदा मोइना थिथिबा यादे मोइना इदोचे कनादनो टू द स्पीकर नेबा स्पीकर दुना हाइजगदबनेबा मदर मोइदी ngसागी कनो तौदन खोतर अदुगा अमसु लेको पैसा चंगबा पोचे करीमता रिकमेंड तौबा यादे मोइना फाइनेंशियल बिल हाइबसे करीमता यादी हाइबसिमसु अखोइ खितंग अंडरस्टैंड तौसेबा अदुना मसिगी सिगी यामना नुवाइतबमने मसिगी लोसे एमेंड तौसु दरकार ओएबा कईगुन हाइ मतम मोद हिल एरियाज हाइ मतम दु हिल एरियाज हाइ डिस्ट्रिक्ट से होजिकसु मणिपुर नॉर्थ मणिपुर साउथ मणिपुर ईस्ट मणिपुर वेस्ट अदुगा कनो अदासुम लैग्रेबा अदुना अनुबा लाइबा डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट अदगी हिल एरिया की कॉन्सेप्ट कईगुन हाइ मतम होल मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट नदी हिल एरिया ने लौथोखरेबा हिल स्टेट ने बकोइसे अदुना मसी कन्फ्यूजन से मसी ख्वादि फबदी सुमाना लैबा कन्फ्यूजन लैबा लो से हजि गवर्नमेंट सिना कानदबा लो म्याम सुनु कक्थत खरेबा
absolute oyena adi foreign law man punjala mars to aduna hojik anoba step tane masugumba law sidi kanada ba confusion ne ba law ni na lokthokhi bne na phai ya se thamge ba aduna akoina move to doi se development ki leiba kana gadab di loi leiba adu kanada ba confusion leiba sumba sum law se lokthokhi na phai aduna akoina khwadi phaba de aduga message da akoina ma yeng do sina ne masida piriba mayam se governor ka president nga ayam tau jaga dabne akoi manipur government na ka tau dabna teba moina governor ki thabak khar lei president ki thabak lei ba masigi mayam se akoi na sum khan bada phajana understand tawradi adugo masida akoi na wahi amatang akoi ni amtoi sina doi se na khoi message da ne nuksina da ba wahi di kem ta habiya de ba khaidu khotu kana ri budget nung je ki wahi kari ta habiya de oni nuksina na ba phangam da ba pot pi da ba adum ba pot khara piu haibadudi adum lei haibasima thabjage ba aduga hojiki 371 chi nataba minute amma dangai lojane bada hojiki issue sida khoini yakon thambaje akoi ki party political party anoba singsi activism ma ure ba hojik npp na office hange adagi bjp congress ta mayam changre adagi bjp da hojik moasu kitang mase mayam na khanama kanum da sum leikan sida khoina na political party mayam sina in touch with people oibagi moise people gini ko leader sing se magi on kana bagina te ko haibagi message ama piba tarkar oi haibasima ma thamjaram ge mathang da khoina hojik yeng doi se hojik leriba government se proactive oiba matam oire haiba thamjar gi se kaigino hakana sentence amani da thamkanda 1000 truck jiri bam da hojik changba yadana leiba chahi ohumena mi chapa yadaba aduga suppose aiga tamoga se habe mari tongnabe kansidane lekaina khamadi tokhineba so khanara ba icha yoksala ba nupi yoksala ba so depend tawne ba government se wun se mi asok se depend tawhale ba hoji kuki ga naga ga gari bai thare ma sayu na nupi mayam na mu keno tawre kong sawhale mi ngona sawhan na ba poche sum tawbada yengdana leiba kai hakka de ngasai kuki dupi mayam na khoi tangkhuli chinaw mayam gi podu ching tharaga tawma tamda police yawi security central security yawi moi mamang du ne pot tawido uda su ba video du usale adu tadi nakame tangkhul mayam kai khanduino moi na somuri bench khala ane ba sumaina mi am da ri bench to hon ge mi ngona sum son ge sum khali se mase government like the bagi government son bagi mami amane ba aduna leader mayam na ngasagi political party gi activism hengalak pat baina thabak to lokhat piro minister da hokki thabak lo badari thawai yawi tamon thamido kadai da file jo ji thibada lore kadai da hangi kada tawi maman bo hoi haina re ko ai ji haibadi ade adubu haina ba yawre ba asuni si kana haina re lam hingon yon ba yawna re hingon yon bak darum khaipe khangna re khangbiro ba mi khuding hingon yon ai ji kaigino Manipuri am nai khangmani Manipur khangoi habe ya de riat haina re machine takudi akhoi se khatang open oi ba honesty oi ba lebak oi ba khatang ni to view na haibe se Manipur gi praja gi appeal ni ngasi gi tanja se da Manipur gi leadership na lambi chape ya da ba lai khoram ba ya da ba poche yam da phangdi hoji praja gi wa ba se tawbangam da di government am lai bi kana ba leite government am lai bi kana ba du utpiu Okay, government amalai bagi kana ba magi mathau mangam sing hai tar hai bu mayam sing asi uthok piu matam su lei selaktre aduna yam thuno log da tar gadi awa bu film da lakani adu di party su dum hoji khara crack le re hai si pungai kai bu dum ya bagi film da lak pi hai bagi wahum sing dunia tu ai dhan bit laksum dhan music ki koi pochai phangak ta ba tang ba national highway number 37 da tab ta gi illegal taxation logdana Mapalam dagi khoi swai gi mi bu gari bu thok thok ma pan dagi thorok mayam do khoi matak manam thorok traga din noi kai cha duri gan moina oina khoi de oina wahang hangjalak pa chum ju sumini moi lak traga di ma pan gi bihar dagi up dagi atop assam dagi driver mayam se manipur am ta thau yarak traga di akhoi chara han be film lakani rasondra national highway number 2 se pungthing thing gi dana hojik online de kai de mayam chenaram bu loi chap chap le phra ta re adu hojik aman amad economic blockade taw na basisu lengang na dum ya bai da legal loiba process ki da loi to laga le rehta aru targati state lenga se lai re haibagi mami se kem ta adre center na loina pai bagi mongsu oya to center na pai re na state ki subject me amse di khud thing jandi araga hai da har roga no state ki subject ni har ko film dadi le heta to na state na kem to jabadi gam de aruga tawrge har roga su center ki interview se am lebagi mami se dum tai ata sigi phibam se da koi election ga du to duri bra asa pr oina dum sakhi duri bra na tra election haipete yengam ge ko gi litmus test होना कोई लेंगाक सी कोई पार्टी सी अमुक लेंगाक से मंगम बगी कंडीशन भाव लेब्रा लेरुदो तारदे तुम प्यार मखाता ना तुम सामदर पे अभी कमाई यंग भी है बुझाओ अखोई गवर्नमेंट सिदी राज ngaliंगे देगी होनु को हजिकी वाना तब ममांग देगी होना इकोनॉमी की पोट से इकोनॉमी ग्रोथ अदे इकोनॉमिक डेवलपमेंट
मियाम द मसीना काना गनी दु मियाम गी नुआइनी प्रोग्रेस लेनी प्रॉस्पेरिटी लेनी गाइस क्या खंदे दा खंद बे खुदम याम चाउना फंगिजे हंदक खबर दम याम उरमनी रूरल लोकल बॉडी पंचायती राज गी दा मांग बो क्रोर जे 624 crore मणिपुर मियाम द दि सि लॉजिंग लोया द मदु सिना दे क्याम फनी खंब्रा अदे PMMSY दु अप्रूव तो बजे 5 कोई 1461 crore ने बा अदो अतई ना हे ना थादो पुसी याव इ खितंग दंगाई ना थादो पुसी अखोई ना 1047.4 गतने बा थादो इसे थादो तब गुम ने बा एदि याम की रे पैसा थादो पा खोई दा अदगी दी मरोइना इम्फाल कांगचुप अदगी तमेंगलोंगी 1500 crore चंगरगा होजिबो लोशन देगा हाइसे सी ताबदि अब नुंगाइबा पोती अमत नते देना अदे crore 1660 की इम्फाल रिंग रोड की पोत जो कोई की ADB का सही तो नरमद्रे गायना that means याम ग्रो पैसा ने मसी सिदा सिना रगदी पैसा सिना पैजे मसाना मियाम नुंगाइ दोनि देना अदो इकोनॉमी असो याम मरु ओइबसि दबो खलक ट्रकान दा हाईवे जी चटपा फोटपा सिदा पोट पुबो पुदबो कैम खन बजाते बा मिसे बदलायना अजो माइक्रो ने बसिदी मैक्रो दा बेरा कार का माइक्रो के उदु ना बांदा अदगिदी अमु खलम बजु याय मोय मोय टॉक तोरजनु वाबा याव जिंजिनो जि वो खोंगरै जि माइ खोंजरजनु अदुगा रियलाइज तोरजनु हाय नै ताद्रबा कांगबु जिबु मसिना खंजबजिनेन फरे गायना मी जे खोगे एडवाइस जे तौ थिंग मसुया दबदा तोरो न फि थादो कांदा मागी जो असोइब गाते सुमोरम कोनंग मसाना रियलाइज तोरगा याम फरक पदो अदुगुंबगी मी येंबदा येंगिरा अदुसु खना निगाइनि को मरमदी होजि लेरिबा फियम जिदा मधु लोइनबक्तु येंजरगा राज अइना खंजबददी होजिक से अवाब याम यावरे कांगुप्तो को वाब जिंदुना ngasi lambi je phithado ninge adagidi moina nawai kuina thingdana miyam na wagibdi moisu ka su khande swai ji empathy ji di ras takpadaga phaponte masana khangjarak pado aduna tung koina handa khara war ju future da realize tawneba sigum je smai tor de hing masi amona to ya pona te ga na khalak pusi aidana adugum bagi potu leigane khali aduga yamroina akhoi kanglukki thoiba pochida amana tawbudana hoji sam lurije kananum counter tawbudu thinge khalene haika doine ba sai ahumena counter tawbudu no ke dau lege thai diba chumdra chumdabju nataba aduna simi am jingji lakpanina miam di wai adubu kanagumana mu mapandi pot laktringe akhoi potsum sina dana paisa kali jo haibju lei adegi di darkar le podegi पोचे पुथोन बसु होनरे हाबसु लई तोरबान जिंग द पोचे म्याम थागजी इकोनॉमिक ब्लॉकेट था होम नावाई तोगिबदो अदगी था नगरेनी दनको दैट मींस अफवा फतबा निमक लई अदुबु लैरिबा पोचिदा हाईवे लोइनबक थिंतोक थिंजिन तोरगा मियाम जिना अवाब नंगबुजिदी थिंगिबा कांगबुजिंग लोइनबा खंगजे जनो खल्लेबा अदा होजि लुरैसिदी होजिते मु मैतेगा नगागा पुल्लगा काउंटर ब्लॉकेट से दुम तौरनी ना हाइबगी पोरमा फिरेब अमा लैग्रिजिदी मोइदा पारा अमा खंगजनो हाइबगी पोरमसु लाख्रेबा सिदा सरकार ना मु बुलडोजर तौबुजु ngамदबा करिगिनोइदा सांगना लाखिबदुदा पिआर मनुंग दो ओइरो हानगी लेंगाक पदुगी दो ओइरो अदे हंदकी अनौब लाइबसिजु ओइरो सिदा इंटरवेंशन जी यामना तौदना दुम लाखपगी पोट लेखिदना अदो अमोइरो अखोइ मियामसु ग्यान तामिनबा दुगा मागी राइट टू फूड ऐसे राइट टू लाइफ कंपनी सिदा कैदोंगेदसु थबक तोम थोकते ना दमाई थमसके ओके अदुना मणिपुर की फिल्म सी सुम फरकता हारगा फरक मालगा सुम पैसा लगपगी फिल्म अमसु दुम उई है बतारे अदुना अदुम फिल्म दुदा अकोगी पॉलिटिकल पार्टी सिंग असिगी लंत्रगा लंगा पाइबो मयाम सिंग असिगी लुसिंग सिंग असिगी मरकत सुम मखोगी ओइबो ओपिनियन सिंग पोजीशन सिंग मियाम गी लेरिबा फिल्म लेबा के लेरिबा फिल्म सी येंगा फोंदोरपसु ओइगनी नत्रगना लालिबा मिखल सी येंगा अखोगी पोजीशन से मुक्तो यादी हाबगी ओफम सोबी है नत्रगा तसेंगना लेंगाना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंगना मागी तहुम थोकपा थबक तु डिलीवर तौब ngamaktabadagi हारिबा पोजीशन सिंग स्टेटमेंट सिंग असे थमनरपसु ओइबि यागनि हाबदुनी अदुन लेरिबा मेस लेरिबा कॉम्प्लेक्सिटी सी मजी हेन लाहनबा हुजिक पाइबिरिबा लेंगाक नदी होनफमदि थोकपुनी अदुबु मसी करमना होनरकदगी हाबसु याम चाव वहंग अमनि वहंग हंगदा हंगरगसु पाकुम पिदबसु मयाम अमा लेबनिना मसी कराना पाकुम पिदुइनो सेंटर ने पिदुरिबा स्टेट ने पिदुरिबना
हाइबगी चमम न बदे दमक लेरे हैव तारे चमम न असिग लोरन ngasi wenadi the Manipur files ki edition si matang chalu sinjering ngasi ki edition si mopung phan bagi damak tawaja omok poro bis amukan thaso prongchari loran yeng pung pusoro bis amukan thaso prongchari kromjari